Nitwaye Ninahazwe Lydia Sentamu ntuye Atlanta. Nifurije isabukuru nziza Ijwi rya Amerika, ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Abenshi bagiye bamenya kubera igitabo nari nanditse cya La Cicatrice cyasohotse mu kwa mbere k'uyu mwaka kwa 2021. Nashaka no gushimira iradiyo Ijwi rya Amerika kuko ndi umukunzi wayo. Nashaka kwishimira kuko kubera ikiganiro twagiranye mu kiganiro cya muri Sanga nakoranye na Diane Ninahazwe, igitabo byatumye kimenyekana kigera kure, n'abatari kukimenya barakimenya. Hari ibiganiro ngenda nkunda nka muri Sanga bien sûr kuko ari nacyo cyatumye ni igitabo kimenyekana ariko naracyumvise na mbere. Hanyuma haba n'ikiganiro cya agasaro kaburaga, ni ikiganiro cyiza ko gituma abantu baburanye bongera kubonana. Ni amahirwe yose bituma mu bihugu by'intambara twagiye tubamo abantu bagiye baburana, kubona umuntu yongera kubona we imyaka 20 cyangwa 30 ni ibintu by'igitangaza kandi abifashijwemo n'Ijwi rya Amerika. Rero mukomeze mutere imbere, mukomeze mu bijwi by'abatabasha kuvuga. Icyo nifuzaga mwakongeraho mukora byiza, ariko icyo mwakongeraho mwakora nka televiziyo kugira ngo umuntu abashe gushyira ishusho ku majwi yumva. Akira kiganiro cy'akarabo kaburaga, umuntu akavuga ati abantu bari barabuze none bongeye babonanye, umuntu akabona ukuntu izo twovaye zibaye, byarushaho kuba byiza. Ndetse n'abanyamakuru tura twumva tutazi, umuntu agashira ishusho kuri rya jwi twajyaga twumva. Nibaza ko twarushaho kunezerwa mwaba mutugira ikintu cyiza. Ndabashimira n'ibiganiro byabaye, umuntu abasha kubisanga kuri Facebook, abasha kubisanga kuri YouTube, abasha kubisanga ku mahezo sosiyo menshi mwagiye mukora. Ndarangiza rero mbifuriza gukomeza gutera imbere, mukomeza kuba iryo jwi ry'abatagira amajwi, n'ibijwi rya Amerika gusa ahubwo ijwi ry'isi yose. Mukomeze mwaguke, mutere imbere, mukomeze mudushimishe mu biganiro byanyu, muduteramo ubumuntu kuko nabonye ko ari yo ntego yanyu. Murakoze cyane.